بله شرê Îranê û Îsraîlê ku mijara serekeya siyaseta cîhanê, aboriya cîhanê, asayişa cîhanê bi xwe ye, cîhan hemû jî niha behsa şerê Îran û Îsraîlê dike. Heta wisalê kiriye ku şerê li Ukraynê hatiye ji bîr kirin, şerê li Xezayê gobrê ve diçe hatiye ji bîr kirin, aloziyên din ên li cîhanê hatiye ji bîr kirin, fokus, çav, hemû li ser şerê navbêna Îran û Îsraîlê de ne bêguman kargeriya vî şerê jî di asta navçeyê de di asta navdewletî de jî mezintir e. Şrovekarê siyasî Bedirxan Zavîteyî li stûdyoya Kurdistan 24 mêvanê min e. Bi xêratî kekê Bedirxan. Spas. Kekê Bedirxan niha şer dest pê kiriye, şerekî giran e bêguman. Lê tu asoyekê bi dawîbûna şer niha xuya nake. Tu çawa dê nirxîne? Ev demê te û bînerê Kurdistan 24 baş şik tê danîne mavekê dirêj e pêşbîniya vî şerî tê te kirin. Berwan aloziyê deverê heyn ku pêştir jî çendîn cara ev fişar û gefil êkûdokirina vera Îranê û Îsraîlê hebûyne pêşbîniya vî şerî hatiye kirin taybet jî piştî rêdanê 7 Oktobera sala 23 ev û daxuyaniyet Îranê ku berdewam jî dijî Îsraîlê bûyne û wek kartê fişarê ev Yani ev şerê bû niha dest pê kirî. Berdewamiyekî şerê 7 Oktoberê 2023 Bêşik çünkü berdewam gefit Îranê pî rengî bûyne ku lanê çekdar dewroberê Îsraîlê hebûne ku bizava Hemas ve ku Hezbollahê ve ku ewlanê diye çekdarê ku navxwe Sûriyê de heyn berî rûxiyana rejêma Beşar Esedî ewlanê çekdarê navxwe Iraqê hene grupêt milîşiyata taradeyekî Hûsiya jî karîgeriya xwe ser vî babetî hebû. Taybet ev kart bûn destê welatekî weku Îranê de berdewam fişar pê Îsraîlê kirin û ew lanê teb kartînan bu hindê gefil Îsraîlê kirin û şer dervê sinûrê welatekî weku Îranê bûye. Kekê Bedirxan Îranê yani bawer dikir ku derdora İsraîlê girtiye bi wekî te kerem kirî va grûpên çekdar li Lübnanê, li Sûriye û bi mûşekan ja li Yemenê ve beşdariya heta grûpên milîşiyatên Iraqê jî. Çavlê dikir got xilas bibe û dor bigihêvê. Xwe ev kartê fişarê bûne destê Îranê de taybet jî berdewam vî rengî reftar gel Îsraîlê hatiye kirin. Îsraîlê jî baş zanî ku el pişt van layanê çekdar û ew hêrişî li ser Îsraîlê têne kirin welatekî weku Îranê bi aşkira xwe diyar ket ku piştevana wan çalakiya ye piştevana wan layanet ketin lojistî û çek û teqemeniyê ku bu hindê fişarê li ser Îsraîlê bikin û keşa bi Îsraîlê çêkin ev şerê pêşbînî kirî bû lê ne pêşbînî kirî ev e bûye êk tewqîta wê ku behsê li danûstandina te kirin ku ekşemba derbas bû viyaba Wilayetên Yekîtiyet Amerîka û Îran pêkverî nexware ser babetê etomî li xuya bûye jî ku ew dimangê îdara Trump dayne Îranê ku 12 ta 12 duan şêst roja da Îran vê helwîstê xwe îgla ketin serwa mercêt Amerîka bigihene rêkevnekê. Ev ek şwan xala bû ku pêşbîniya şerî hate kirin pitir şindê ku bigihene rêkevtinekê. Gel hindê jî rêkevtina sala 2015 xoyat bîtin ku ew rêkevna 5 zayîd êk. Bo mavê 10 sala ek şwan merca ew bûye ku Îran pêgîrî vê rêkevtinê bîn û hiç raporteka ya dezgah etomîya nîvdewletî li dijî Îranê dernekevît û Îran pêgîrî rêkevtinê bît û pêgîrî rênma û biryarê tê wî dezgahê bîtin lê me dît raporta dezgahê etomîya nîvdewletî tamam jî berî ku hêrij dest pê ket tamam dijî Îranê bûye gelek pêzanîn û data aşkira kirîne ku Îran pêgîr nebûye ev xal bûye jî ku ser astê nîvdewletî welata zilhêz çi helwîstê pîrengîne bin dijî Îsraîlê. Lewra jê demê ev hêrişe dest pê kirî bu her lanekî jî ihtimala ya pêşbînî kirî bît lê tewqîta wê û şêwazê şerî ku ketiye navxweya Îranê ew rêja zora ya ku gêdgirê daymosatê ku navxwe Îranê de hebûyne û ev rêja zora serkirdê serbazî emnî istixbaratî ta zanayet etomî fîzyayê heve hemî çend demjimêreka da hemî hatîne şnav birin ev cihê şokê bûye ku heta nûkeda salata Îranê şûvê Sadmê hişyar nebûye hêşta wek pêtivî
او پیوندیت نافبرا دام و دستگاه تویت امنی و نهار استخبارات روشا درست بشر نبوید. بهشتیه دکه که بدرخان يعني چند روشن شر دوام دكين لشركة جلكي تند لسر إيراني هيا لهم بر إسرائيل جاف مشكين قوتين آبيت لي مروف قبا تماشا دكا خامني داخويان ياوي هيا ريبري أولي إيراني دبيجي بتاع آواي أو نرماهية نشان إسرائيلي وأمريكا ناد جالي قفاج إسرائيل جي دبيجي حتى وأمنجهن استراتيجية أقوام في شري نارا وستيني يعني ديالوجك اغربستك دانوستاندنك دبلوماسي تدبينا يعني روناهية كي وساهية شری دا بله بریار شری لعنت شر کردن بله بس راگرتنا شری دمایکانا شری دست کسی داینه ایلا ولاتا که ود زلهس و کو امریکا کو شری اکلاکتن او جی به پلان و برنامه دیتنت ولاتا که و کو امریکا چه آلاف دی بجدار بیتو دی چه شری اکلاکت شر گشت یا قناقه که ایدی بحث دانستاندنا نایت کرن کتو بجی شر بیت راگرتن و قناقه درباس کریه انو که توش بابت گفاجی درباز بوی تو بگنو که بحث هندید که یدی بابت طلبه کرنن يعني مثلا نها نها كومارا إسلامي بيجم اف مرجنگو أمريكا لسرمداني ام امادنا وا مرجان قبول بكن شردي خلاص بيبا اول به گاوه نبیت دانستاندن بلکه او مرجت هاتینه دیار کردن و هم داخویانی تیدارا امریکی جی بردوام اتخینی نود بینیم گورانکاری پلس سرداته نکردن اج دانستاندن بو مرج خود دزو بردان به مرج هر دو حالت دا ایران ضرر با مازن دیبینید و بیجی گفت مازن سر مانا و دسالاته تن چونکه اگر تو به سر میزا دانستاندنه د دانستاندنه سر چیکه جاره او مرجت امریکا جید بیشنو که او مرجت دانستاندنه جنو و تو خو را دست کردن بیمعنی تو دی شواز دسالات جی گوهری تو هر رنگی که دی آرازی بی آیا نافخویا ایرانه و او میجا درجه ایران ها یا بالا دستی دور دا کیف خور رفتار کری و بردوام گفل ولاتا که وکو اسرائیل کری نه بحثی نهلان وی ولاتا کری و کشت مازن دور دا پیدا کری نه آیا او جور رکلامه و او جور گفا و او سیاست هاتی پیرو کرن ادگلوان مرجا تو کیش واجبه جه که ادید بیتا خالقا نظفرین بو نمان آوه دا صلاته هر رنگاجی ضررمند دا سرکی دا صلاتا ایرانه که بدر خانوها هن داخویانین گلک سرنج راکشی گوتین دان یعنی سروکی سنت کومی بخوا کوری لاق سکر دبیجه کو ایران دمک گلک نزیک ده کارینین وی هنه کو چکی اتمی بدست بخ یعنی اف یک مترسیه که نود شرده پیدا ناکه اگر ایران خو بده بر به چکرنا چکی اتمی و بابت چکرنا چک اتمی تایبه جد دوره که و روشالت نوارازده هر سال 1947 و شر یه سال 1967 نابر اسرائیل و ولات دیت عربی دا بالانس اگل دوره دا جواک نیو دولتی سپاند سر دوره و اوجی بالانس راگرتنا هزیر نابر اسرائیل و ولات دی یک کود کو چه اسلامی چه عربی پیرنگی او بالانس ها راگرت پیدا بونا چه که اتمی دوری داده و بالانس اشناف بتن لو راجی جواک نیو دولتی همی رنگا رینا دتن کوچک وی رنگی دوره داب کفت و دست والاتا که وی رنگی سیاست گل دوره بکت و رنگی که پشتوان وان جور ملیشیات بید که حتان و کجی گلک شوان ملیشیات لیستا تیرور دانه آن کو والات ایران دیتا تو مدبار کردن پشتوانی ها تیروره آده چواره دن والاتا که وی رنگی چکی اتمی هبید گل هندیجی او بالانس را گرتنا هزید نابر اسرائیل ده وان والاتا بو هنده بویا کویدی اگر جغرافیا کا بچی کیا و کو اسرائیل کفتا برگفه کا هوسا بهشک دکشت مازن دوره دا درست بن او بالانس هدیتا تگدان گل هنده ولاتت کنده وی پیچ رنگه کی رازین این سر هنده کو او چکب کفتت و دوره دا و امزانی جی میجوا و دوره یا پری شر و صراع و کشه بوینه همی آله کی چش آله نتوی و چش آله دینی و علوم مذهبی و او شرط ها دی چاوا جواک نیف دولتی خواندن تیر بوی بابتی هنه چه رنگی که دهره دن کوچک کفت دست والاتا که وی رنگی تا تو مدبار کرن و تبینیت مازن سروی جور رفتار وی والاتی هنه دوره دا لورا او
بزانینت بردوامت هاتن بو هنده بوینه که یدی اف خوگیرو کرنا ایران بو هنده بوینه که زیب گهیتا وی چکی او چکی و کارتا کافشار دجی وان ولات تروش آواب کار بینیتن که یدی مرجت واجی رازی نبید و مرجت خوف ساپینی که بدر خانوساتی آخفتن طایبتی جی دوهی سروی مشاره گلک هاتا آخفتن کو امریکا دکاره بشداری شر تشاوت بین از بوچونا من بشداری کرنا امریکا دوی شری دا اب خو همی تشتک هیرکاریه که وی شری پلانا وی شری دست بکرنا وی شری اداره امریکی با اشکرات بیشتن ام هایداری هر هیرکاریه که بوینه و ما آگهلی هیا و هر هیرکاریه کال میدان شریش درست بید و او ریدانت نافخوا ایران دا درست بن و او جور رفتاره تیتا کرن و او گفت اینا کرن و شواز لوینت وانایت امنی و سربازی آیداری همی هیرکاریه کیه بوچونا من دم امریکا بریارت داد بشداری شری بید آنکو جوانه که دست نشان کردن که اف شر اکلا ببید او اکلا کرنا وی شریشی با بوچونا من تاوی راده که بشتی که کنترول وان دزگهید که گمانه که مازن سرهی که یت اتومینه ده ببنه جهه گفه بو دوره همی والاتاجی بشتی کنترول آوه چند دید کن و بابت اکلات کن و گاوه ده بریارا کتای شریش دو و بو چون من بشداری امریکایش ده پی رنگی بید بو اکلا کرنا شری اجا اکلا کرنا شری افچه رنگ بید و بو برجواندی ها که بید یا خویانینه بله ایران ده بیجه گر امریکا بشداری شر ببن بنکه این امریکا لحرمی لنافچه ده بنا ارمان چانه یعنی ایران دکاره وی کی بکه اویک مترسیه کی بخو بو ایرانی جی درست ناکه پشتی گر کار کی وصاف که پیشتر ایران افگه فکرینه و جبهه کرینه از بجم چه دور آجندی هریما کردستان با جوا گفانه دایم به بهانه هبونا موسات الهریما کردستان و امید بینی نو کناف با ایران موسات چه رنگ یا چالاک و چه جوره گریار هاتی نکرن و سربازگاه دیت امریکا چه رنگ هاتی نموشک باران کردن چه راسته خوشلا ایرانی چه پرکاوان ملیشیاتا ایدی امریکا جی دم استاف خوی دیپلماسی کم کری و گلک جی وکشای و دورو برد یت سربازگاه خود تند کرین و حاضری کرین حاضری هنده کریه جی که اگر به تو بارو دوخه ایران برف دشوار در بچید اف جورا رفتار بیت کرین و خو حاضر کری هر رفتار کافی رنگی جی پتر ده صلاة ایران ده شرعیت خوش ده زد و پتر ده و بهانه ده تولاتا که وکو امریکا کو بشداری شری ببیتوی دی رینه ده افضل صلاة بردوام بیتن کو شرب اکجاری بیت اکلا کرن به وکی پرسا داوی بکم که بدرخان یعنی گوا گم مروف ل استاد جهانی تماشد که یعنی پیشگیری اسرائیلی و پیشگیری ایرانی گوا گم مروف تماشد که مثل پیشگیری کی گله کی برفره بو اسرائیلی یا کود استاد جهانی ده تیکرن جیکیتی اروپا بگره حتی جی هفت جوینا جی هفت کو دیهی خلاص بو اشتر بیجم یعنی جهانا روجا بحم لی بو ایرانی مروف همان تشتی نکاری بیجه حتی کو روسیا جیب آوائی کی اشکرن نها پیشگیری کی بو ایرانی نشان ناده ده اسا دیپلماسیه ده yani داخل yani خوی دیپلماسیه ده yani ev yakçı bandori yani روشا شر ایرو و وانه هر دو ولاتان دک اگر تو پیری سحکه که اواد چند روز درواز بود ریدایی دبو دخالت آشکرا بن که پی رنگی گریدای وان ولاتاب خویه که هلویسته واب چه رنگ بوده یا دیجی بابت سرکی بابت اتم بوده که جواکی نیف دولتی ولات زلهست هیچ رنگی که رینادن روش حالاتا ناویندا هیچ ولات اک ببیته خودی چکه که به وی رنگی چونکی بالانس هزه ده تکدان و تانو که جی او دست حالات وان والاتا جه باوریا جواکی نیف دولتی نینن بوب کارینا ناوی جوره چکیب چه رنگ حالا دیه و دمه که فروکه هلگیر امریکا اش زریا یا همن برانبر چینه و ناکوکیت هر امازون بر امریکا و چینه نه دمه شویره برف روش حالاتا ناو راستید و جی هفت هلویسته که هفت بشه که بیتن وان والاتا بیمانه که لکت گشتنه که بویا که هلویست چینه بی رنگی نبویا بلکه چینه خوشی سر
هلویست ایران سرگرتنا دورگه هرمز هلویست که تند هبوه چونکی او نامبتون دیجی گهان دیا دا سالاتا ایرانه کو اوه ده پتر زیانه گهین تمه گاوه ام نکتنه ده به هلویز بین بلکودومه هلویست که تند هبید والا پاکی وکو روسیا کو بردوام ایرانه وک هفت پیمان دید چندین رکفتن هنه امزانینجی شرکت دجوار دایه پتریس سالات گل والا پاکی وکو اوکراینیا هرچند دا سالاتا روسیا تایبجی پوتنی هول داد وی شری دا رولکی ببینید ده هرزی فرانسا و بسرده ماکرونی قبیل نکیده که ایدی ابخوهینه شریده و ابخوتو کسی که مگومانت مازنت سر رفتار و سیاست روسیا هینه ایدی تو ده چه رولک آشتی گیرید شرکی دا دوره دا وی رنگی خویاد بیتن که یک جوات نیو دولتی رین عادت ابجوره چکی دوره دا هبید برجواندیت مازن دوره دا هنه ریکت بازرگانیت هر گرنگیت کو پارچه دیه جهان پیک ودیردن و دوره دا در بازبن او چکی هب مترسید بینن سبر جواندیت خو رنادن یادی یا خویای جی کو اولات زلهز فتر یکو ایران اشارت به هنده کو پشتوانت ایران نداد ها حلویز بن او رفتارا چین مدی تو چرنگه و حلویست روسیا جی گمان تدانی نه خویا دوی رنگی بچی که افوات شرکی دا او شر هنه یکتی اروپا و امریکا همین رنگی که بجن شرکه هاتیا سپاندن و بلکو داگیرکاریه دمه وی مصطلحی بکارتینن آنکو فشارت مازن و دجاتی کامازن با رفتار روسی هلا و رنش تو پیرنگی رول خو بران بر ایران بگیرید وقتی ام بینی جن جواکی نیف دولتی وان هر دو هلیست هبید بیشتر کفتت برجام دی ولاتا که با اسرائیل دا کویا بردام بیجی سحر شد خو سپاسیاتت کم که بلر خنزاویتی استودیوی میوانه برزی سپاس